Le kilal tawa shuk hermanotak. Jun lunes más, jun kakal más. Lio yotik ta chantik skos mantal dihtotik etika hualtik. Tikagal tan lieta chantik leviatán. Manchi unos buchut que kuchal epta belda chkale mush bulda hol kusi chakal bashuk talek. Pero kal que gone entonces hecho real ta chantik. Lie jamos metik espacio, stak me shahak, stak me shakopoch. Doch abal melek las calditas like mi toch makal no pentik muno kusis tak hak el skaitige. Pelech kom dastar el dita juntal. Likakal dan alieta chantik kusi tileviatane. Epialel petanam la hoy. Lekoyo. Hadak elding woy. Bahamdik. Skops mantas totik. Swun Job. Un capítulo 26. Y un verso 13. 26, 13 y un Job. 26, 13. Shichi al botique. Tas hols yonton tikahwaltike. Las melzan la yakbes smelzan skotol tiko si oita vina geletik. También tayok taskom kahwaltik. Las yakbes kuslej. Las pat, las pich, las melzan, tibai, hunchon, muy xmelole. Lie muchos cae mucho, pero sa avillan versión. Sa avillan versión. Y que el hot ochkapo pejaon de chkot. Jaono ti leviatane. Primero les cae de glioncha, melsanbil. Kuchal ti costumbre ti chkapoje, shochbil chulel yung kahwaltik. Chavalek ti lo ilik tage, bueno pues no podemos caer. Shochbil chulel yung kahwaltik. Ya que tajobo yo tige, bakeltik. Capítulo 41 y su verso 1. Mi totic Dios, las pat, las piche, la shochbes chulel, escucha la caldique. A comistix com, tibini kech, ochtasa, pe bu hoy. Petanam la oya luk bihil biniketike sul a komi bat kelia i o milia i mus pasión. Que la Biblia 41:1 Tzhak un pregunta. Oy kusi tzhak. Slok abu un tibu oy tal leviatan alitibu oy ti leviatan Mislo kawun ti boye. Snita bun local tal ni anzuelo. Muslok. Muslok tal kuntik. Nihun buchu binik. Ukto yelantis bihile. Mu kusishut. Mi oyakil, mi oscuerdail. Para que shanit lo que el tal kucha sha lo que sandal dicho yatike mustak timi literal o batsi uni choyetik no lit babano mile stak ne
Kutos tanikils, ni taniklok el tal. Smasiklok el tal, muktikil choyetik. Juntos muktikil, hecha vinajem, kotem da pasel. Pero milis kopos tal leviatano muy muchos lo que porque Dios stuk pasó, porque mi chava cuenta es que lo al poco están. Entonces milis kopos tal poco pues janos ja tibucho las yak bestias kopos janos ja shu yan vuelta millón. Slok hasta el yun tiboye. Skaitik sa tiboy na limutos vinaglek pero me las caldic Dios las paz. Chibal, yung skaitik ta nam oy por si me está akbel su ansuelo chane. Schak timislok tal kundik tibutikil ta one ta nam ne. Entonces, ya que te dije que el tic 9, Job 9, verso 4, 9, 4 al 8. 9, 4 al 8. Skoplal Dios. Tistotic Dios eshi. Claro, liberación chale, él. Pero, misa tohom ta ortografía, techvinach ta ortografía, ortográficamente, skoplal Dios. Jano ja totic Dios. Ti bije, bixholiontone. Y hoy su ele oyi paliune. Le mi hoy bucho las tois batas tohol. Mi lex kotalok el senati bucho tois batas tohol distotike. Verso 5. Ali Dios Bulyun malibitse etiquetas cape malsholiontone. Pero, libinik ansone, musna, buliktal, svokol tibitsne. Verso 6. Totik Dios, Shmak yun, tayabil, malibanomile. Maagnoos. Osta si eliun, osta nikeliun, yoyal malibanomile. Dies lo otro un mensaje, mi hecha jolawantone. Min oyoyal tibanomilne. Verso 7. Tikahualtike, hanomilahyal mantale, slok talyun malikakale. Huhunggakal slok tal ichmal. Slok tal, pas bildam mantal malikakale, slok tal. Musalok tal mishusto ke, muslok tal. Spasyon da mantal, mali estrellati, kechanos kanabil totik, muyuk shoho bina huhunago vale, spasyon mali kahwaltike. Kahwaltike, eto siashal tibina hele. Osa kusili chili luk. Lahem chalne. Kahwaltike. Chbein chanav tasba na. Talashanav tasba nam ti kahwaltike. Lie otro un profecía, hermano. Lie smelzach otro un mensaje, porque profecía malisto que. Pero naka no chkabut comes babay. Slike. Muna misha na kuchalchal botikle ta Génesis 1. Tipano mile chabas dekil. Lipano mile mukihem tabo. Has pasos canal tibo Espíritu ti kahwal tikone.
kahumaltesh wal sutbi taba vo ba na. Kas nuplione. Bueno, sababa batel yuninup. Tiene que smell sa jabón. Ja scanchal besmero leone. Entonces, jano ha kahualtik espacio skotol yamtel yoxko la chameskiltiko tikom digo tik tas lok estal kai tik ti boy ti leviatane muyuk ni hunuk vinik buchus lok yun te ahorita nam kai tik siya pero bihano mag me bat inamo Bakeldik Salmos 104. Salmos 104. Keldik verso 26. 104, 26. Ligasí de 25. Teitanabe. Juntos mukul, juntos hambleh, timuk tanabe. Tibuy, buchute oy, muno albahuk, buchute oy tayuti nabe. Bikit muk, te oyik tanabe. Hecho no shal. Ta nop tino shalo ke hati uni choyetik maltaje bikit muk. Bueno, literal milik kopohe, pues ha, pero maok literal, maok batsi choy, maok batsi nam kopo sabiline. Maok. 26. Te bucu coba titap banak be. Teme oi caba ai tiba ai mu tamol leviatan one. Woot lapas para que te bucu subat te tanak be. Chos tahi mols ciuk. Mi hamanop bene yol bakto cak batanak. Micakan muyuk avokol yun til bail chon mukta dragone mukta leviatane musa batana mukusis papaste pero mag me batsinam chikapo. Entonces Lione, la shakildik, ti 26 ne. Skotolik, ti buchote oy tanabe. Mag me ti pukuh ne, mag me ti leviatane. Skotolik, ti kayim, bikit muk ti tanabe. Smalamalaik, ta tohol. Smalamalae la. Tistotike tikahualtike. Hech. Mi chava cuenta leone mi hermano. Ako mi unis Jacobel. Ako mi unis Pasmulil. Ako mi moyox lakil. Yung teto oy tanamo. Pero spato yon don takahualtik. Spato yon don tatohol si chavak be unibeel. Huhung kakal. Claro, hechal yaw. Milabak bes tu que nakatas cham nakatas lajes. La jama boca kobe oisbe eli kuhung kakal malibini keli anse. Ako la mileta nam nakale peyon la oisbe elik. Mi muksabak ta ilela buni satone kakwal.
Chitzwokoligo. Mas to milalo kasi galletas to holne. Taslahiko. Sutik batel taon ni polvong. Taon ni lum achelo. Entonces, pero ha ios melole, magme batsi na. Magme batsi Leviatán. Bakeltik Isaías, capítulo 27. Isaías 27, que la vil chalbotik verso 1. 27:1 yun Isaías. Tileo komcha eje. Takaslang kope termino futuro. Miaba ilie chkoporta milenio. Tileo komcha eje. Kahwaltik stuk. Tas och tas tzitzel chiux espada. Timuk itzatzal leviatane. Kotachon peyunto mual bahukto yelan. Ti leviatane hakun muktachon muyuks mumelol. Pero kahwaltik noosh. Shmilyun matibai muktachon dragons bie. Buoyun leoy tanabe. Wala buoy. Tanam laoy. Muyuk bucho shmilyun. La shakiltik. Akumistik skom tibinike mushmilyun. Kahwaltik latas mil. Entonces bucho tajone pukuhu. Dichale junto a las mukul. Tue no la su emalyun. Ahorita mi chava cuenta tipuco hecho, tue no la su emalyun. Pero na ole con mi bot la bak be su ele, hoy su el. Mi chava la bak be chaval me su el. Kuchal porque Jesucristo ja hoy su el más chakuchalti. Pucuje. Jano mi la bak be bot su el ne, ahora sí hoy su el skotekun. Milas kagbetik suele. Totik diosone melelne muyuk bujo stabat. Stabunda be tisuele tismukule magmes mukul dak elelun mo mauk. Pero qué bueno tich kaibetik ham kaibetik melole. Lionela Raquel dik buy ta na mla oyo. Milenios kopos malione. Leone milenio porque milikti milenio ne jatotei más en lo que el tal mile lo que el tal ti leviatanone. Entonces, ya que te oyo dicta Isaías, que el dic 2 Isaías 2, verso 12 al 14. ¿Qué la vil cojichal? Taskakalil tikahwaltike yuun skotolti chiel kopujele. Tamestal Tameskele, Tameschapane, Skotol buchustoyet, buchukajalyak osban, buchuh belshal, kakaltanalie shuban belshal, pero tikahualtik, jano milik li mileñue, Takaslang opechal será abatido. Nom chkot malibucho,
Belshale. Entonces, nomblach kotmal buchus Belshale. 13. Chkoportak te etik yaluk. Skotol ti cedro etik te italibanue. Sulbatsi eli te yaluk. Cedro. Mo. Milakel batelabilis cop Diose. Es que el cedro bíblicamente discopoje ja la primer lugar paso ocupar skotol te etik. Entonces, pero mira, un batel de te etik va y árboles takashlan opne para representar seres humanos. Jauka tema indique, pues, pero yo creo que ya nada. Si me chale, todo árbol por su fruto será conocido. Kusuk petsukalteal, tasat chwinah kusiteal. Entonces, mo dictanalie kone, taksatik, takam teltik, kusikushlehinostik, jame fruto tiktaje kone, chihwinahotik buchotik. Bueno, jauka temática. Está en Mateo 7, maltaje. Está en 7, 20, 21 maltaje. Calbot nostal, ¿qué tal, mushana? Pero, miriscobo da cedro, lila skildik seone, 13 one, staita tigel skotol cedro. Nom chkot mati vai eli ti cedro es. Kuktos mukul, kuktos tailej. Entonces, muy que la cosa balchkot. 14. Alibitse tike. Kukto tailej matibitse. Kuto yuk yelan mati eli te etik bitse tike. Kukto yelan. Verso 15. También kuktos mukul mati torre, kuktos tailej. Picoche yo está el torre. Una mishulta hol. Chicopostal talaya. Ali atalaya y un tachto luchule, tachto cajale. Vitas la hem chalne. Sobre todo muro fuerte. Kukto yelan. Mati muro ali muro smak. Teklum. Pakemush ochtal skontra. Smako bil skontra mali palabra muro. Kukto la yelan. Mati makwanes muro Baila. Entonces, mi kaitikone. Mi hamno pentikone. Sky betix ham. Sky betix melol entonces. Que la villa del tene. Kuktos mukul, kukto yelan. Tiene que. Chkotzbokol. Mi hama no pendanatahone. Buchus pas mantalyun. Ti buchus toyete. Ti buchus belshale. Ti buchus muyux lekile. Pues jameti leviatarone. Por eso scanme bel. Alik el batigo. Scanme. El batik para que mujauk nitilulintik mauk totintikone. Entonces, baskeldik salmos hamu kabaitis no penticonelita salmos tanane chiquinta vale cosichal. Lita salmos 74:12 al 14. Pero ha chicken da vale cosichalne. Alidio seshi. Ha hunah valil. Slike balonos banomil. Chicken da meleco. Las caldex tene.
Mi sueldo da jole. Mucho chaval beli un grito al Rey de Reyes. Jesucristo es pialel. Pero es cantos para gobernar. Pero lilione, Dios te hecho que goneta vina gelne. Ti Dios ta vina gelne, ja rey. Desde el antiguo. Pero lo triste tú. Abor baticone. Muyuk. Maok rey tico. Kuchalon. Chvinachtas kuslehtico. Porque magnos si wilbunachta. Wuneha kah achwalil misachie. Chvinachta chiela kopogel. Chvinachta chiel kopogel tik. Porque le magnots mala. Mucho achwalil wateskut batike. Sta kuntik. Pe maokt mala matachli mucho sta yunus al yunu. Hati mucho kuslejenyune. Bueno. Ka kuslehtik michak ancha Dios inecha achwalilinene. Entonces, ti Diose, ti achwalile, jame, chak, koltaban, litas bati banomile. Melel ha koltabane. Wotik sa mi mulihtoho, stoch belta bocole. Y ahora, 13. Jame abolach matihtotik Diosin. Aquel tinam. Karal tiyalam ni sam Israel. Lok iktalta Egipto. Las tuchik timuk tanabe. Buchuchola abolach tuchelis jamel tinabe. Totik Dios. Tasuel. Pero que lo me avilun. Teme tastatik timu leviatanone. Teme las tai que yo diga. Teme las tai. Quebrantaste cabezas. Epsan. Quebrantaste cabezas de monstruos en las aguas. Teila epal es hol timu monstruo muktachon leviatanone. Tela lax mujol. Otro un profecía maltaje. Muna michbulda hol tita apocalipsis chalbotike. Oikot mumuktachon itana bonos oija onos richkaposlie. Oye no kotachon muktachon eps mujol. Ja ono lichalie. Entonces, dione te la watch beshol timumu la watch beshol tak timumu tachon le oitaboe. Te la watch besmujol matimu leviatane. Entonces se va cuenta. Ti leviatanone vato yelan buoyun. Watch bat las holkal echik las tuchik tinabe. Timuk tanam las tuchike. Ti lokaletik tal ta Israele. Lokaletik tal Israeletik lokik tal ta Egipto. La las watch bix hol ti leviatane. Las ham Dios tinabe. Muyu kabino me hoy leviatan las watch te imagune. Pero mi chava cuenta tan libre hoy. Vean, son un chaval. Bucachal la sa Daniel teta éxodo me chava y su en Moisés ne. Ta 14 chasa Daniel buy leviatan jaikot las milik. Oh, ilustrativo, comparativo. Nakakola Hesbil. Hasta schmelzach otro un mensaje mi baibes hams melole. Mi voot mu yuklat saleta ta il ta pleito ta capel ta shiel ta bulonton ta kusitike. Entonces, kutola yipal chai tipukuje porque mu yukskota pasel tikusi oita yontone.
Haik chabatanatajón. Entonces, ya la shakiltik 14, hoy Leviatán y Watch Bachashol. Hati lo que le dicta el de Egipto. Y les distes por comida a los moradores del desierto. Lachata tiel ti Leviatane. Pero, naka kolajes bil, chkopolione. Buy mi shachie, shasata jujota Biblia, nakats kolajes. Entonces, yun me chiskopo chavas, holtimu Leviatanone. La shaskaltik, mi hermano, hoy hech, la shaskaltik la ocasión. Chulta hol epal texto mabune. Chulta hol, skops manda kakwaltik, kushe yepal, kalohtike. Libuchuh belshale bihtis hole ha holil. Buchus nakasha un ispasel tamantale kone ha unin neil si me la chandik chaval. Entonces yo creo que es que escucha yo watch bats hole y lachta tielta desierto. Maok literal, maok batsi, sino que nakatzkolajes. Entonces, ya que es la de cuando dije que el tic Ezequiel 29. Ezequiel 29. Con esta cita, yo creo que la Vaibes Ham, la Vaibes Melol. Entonces, discos manda cajualtic. Ezequiel 29 y su verso 3. En la Biblia Ezequiel 29, 3. Copujan alo. Jaje si aloh cajualtic. Li oyun metas contra siti diose. Oyunta contra malikusis pas li ahwalil faraone. Rey Ajuaril de Egipto. Esta belda kaloktik. Egipto, maldición. Ajuaril faraón. Ali faraón la shakaldik me maok me matizo la león. Bil mataje. Mo. Sbi amtelal. Hejal miriscopota César. Césares. Maok bibinik matak Cesar sbi amtil. Hashil milah baba testik masem. Alik ali papa. Maok bibinik matak. Tajes bi amtelal. Jolil. Y así. Entonces, Lione contra hoy tistotic diosetas tojolti faraón ajuaril yunti Egipto. Por eso, Éxodo 21, 22. Una bajbalicún, Diosun, las locas de Shuktal de Egipto, tipo yo Shuktamoso vile. Es que el faraón, chumoso vino aña. Y se escucha hasta el caltanarín. A comicha pasaba de cusileke, chuno la gele, snuptan chapalta. Chuno la gele, muk espacio, de cusis canti diose. Escuchal, porque un chumoso miña y hasta el caltanarín, chumoso vino aña y ti faraone. Puco je beltarele. Ja metanatahon. Por eso faraón, skelol, puco. Sigue chal. Ja me ti faraonone, ja me ti mukta dragonone. Va itola. Ati dragon milikabone, milat un badelne puco, piriski. Escucha los tatos de el faraonne. Ilustrativo, comparativo. Nakatzkolajes. Boy ti mukta dragon faraone. Te oy nakal teita o lol ti yune. Sí, yun porque muskota ma yukum kakwaltika. Hoy me yun kakwaltik mati ukumeke. Peli nakalata yukum stuk. Kusila lahial ti faraone. Ali ukum niloe. Kuun porque buun las paz. Bato la yelan bukadakot. Bueno.
como ilustradone porque te nilo batsiwe hoy hech mataje hoy ukum hech ale nilo que maux paso faraón maux paso pukuj paso Dios mi literalico poje pero simbolicone yu un chayun ti pukujne o ti faraón muna mi segunda hol también li Mateo 4 albat Jesús y al pukuj Ake hanuka batah tohole chakak wat skotol ketok sayang kuneshi. Skuita yun skotol. Maog yun penakat skuita yun. Entonces, qué bueno me la ves hams melole. Uno, jamanopen. Muyuk buch koporta leviatades. Muyuk buch koporta dragones. Muyuk buch koporta sino que koporta leviatán. Hun, pero laksha. Moh, lach yunihol. Les tzutzem tipukuje slahem da fuego eterno. Pero ja to mi ham no pendige porque moje cham shayaluk laksha da tiel. Ilustrado me chicopo chavane. Cola jesbil me chicopo chavane. Literale yanskoplal comparativo ilustrado cola jesbile yanskoplal. Por eso Jute me kot me chavach koporne leviatán maok ep. Dragón maok ep. Serpiente maok ep. Maok epalchón. Mi jama no pene. Oito yans bimalipukune. Skanto kaltik. Belzebú. Mugdos kaltik. Muyugdo laxabetik textual. Demonio. Diablo, Satanás, ahorita Apocalipsis 20, verso 2, ¿ne? Serpiente antigua, diablo, Satanás. Muy escuchal, diablos, satanases, serpientes. No, porque muchos si comporta porque tipukuje hun, hanoto yah del tak yah tunel take, hashanos. Hoy es razón dakli, razonal mi comporta plural ta singulare. Pero yo creo que la va es hams melol, balu kaitik, balu kabaik, belchablux cosmandaltica cualtique, pero licusito geno túnel dasme que ja te abai bux hams melol. Belchabels cosmandastotic, licalascodontique, y le quila alta washuker monotac.